Pred nama se nalazi mapa uma. Centralni pojam, to jest naslov onoga o čemu pričamo, nalazi se u sredini. Vidite da je to voda u prirodi. Od ovog centralnog glavnog pojma granaju se dve plave linije. Jedna pokazuje na crveni deo, druga na ljubičasti. Iz video lekcije naučili smo da voda u prirodi može da se javi kao tekuća voda i stajaća voda. Pa ćemo reći, voda u prirodi može biti tekuća i stajaća. Zatim nastavljamo dalje. Tekuća voda može biti potok i reka. Potok je tekuća voda manje površine, a reka je suprotno potoku tekuća voda veće površine. Kada smo završili objašnjavanje ovog pojma u crvenoj boji, prelazimo na ljubičasti deo i vidimo da se stajaća voda grana u tri pravca. Pa kažemo, stajaće vode mogu biti bara i močvara. To je najmanja površina stajaće vode. Zatim jezero i more. Time smo ovu mapu uma obrazložili. Pokušajte sada vi sa drugim slikama.